Kuleqophelo ke samukele yena umsungulwayo iMarch and March Jacinta Ngobese. Mangobese sibongakhulu sikubingelelo ohlelweni. Sanibonani siyabonga kakhulu ithuba lokuthi sibe khona emsakazweni omkhulu iKhozi FM. Okay, so ake siqale emuva mhlawumbe sithole ukucaciseleka la ngoba ngokuqonda kwethu iMarch amalungu okusempeleni eMarch and March abephuma umkhankaso ngendlela engezwa ngayo wokuhlanza iTheku. Kodwa ngakolunye uhlangothi nakho kuthiwa bekune protest ngamanye amazwi bekunembhikisho ebisihambisana nalokho. Mhlawumbe usinikeze incazelo ukuthi ikuphi kahle kahle bekuyimarch okusempeleni bekuyimbhikisho noma bekumkhankaso wokuhlanza iTheku idolobha iTheku. Ukuhlanza iTheku njengoba nje sazi ukuthi idolobha lethu alisayona lento esiyaziyo futhi akulona lo iTheku amadolobha ethu nje siyabona ukuthi umasipala ngathi usuyanqena bandle uku-enforce ama-bylaws and sibonile ukuthi uma siqhubeka nje sihlala singabatshengisa abantu ukuthi idolobha liba lihle kanjani uma abantu benza umsebenzi wabo then sizobe siphutha ithuba lokuthi siveze ukuthi ukuba umhlali wase-South Africa kubaleka ngani ukuthi nawo usukume wenze ungahlezi ulindele ukuthi uhulumeni wenze. Sitheke emva lokho sizoqina nje indawo zethu umgaqo ekakhulukazi CBD. Okumangazayo ukuthi kukhona izitolo ezilokhu iqhamuka nje lokuthiwa abantu bavalisa izitolo kanti bona abantu bayivalile izitolo ngoba phela thina sisebenza mangabe siklina siyosekhona ngithi amaphoyisa ngeke asiyeke sivala izitolo abantu bavala izitolo ngoba bayazi ukuthi abasebenzi ngaphansi komthetho yala eSouth Africa mabebona amaphoyisa bagqume. Kodwa ke istory mase kuphuma ke intathelini ezithize ehlukahlukene sayesishintshe singabi lento efanele sibe isona okusiphatha kabi nokho ngoba njalo kuhlezi kukhona into ekumele kube yithina abantu ababi ababhekwa njengabantu ababi. So silapho esikhona ke njengamanje kodwa kulungile sizoqhubeka nje sibambe njalo ngoba abantu abaningi batshengise ukujabula mebebona ukuthi idolobha seliklini njengoba silazi likwazi ukuba clean. Kodwa cabanga ukuthi sindlalele kahle ngoba uyeza iclip ka Robert Nechiwunda uthi ngamanye amazwi engifuna ukutholela uthi khona abese bephula umthetho yini ngoba uthi abavumelekile amalungu omphakathi nje ukuthi aphula umthetho ngokuthi ahambe sesha abantu ebabuza ukuthi basezweni ngokusemthethweni noma ngokungemthethweni njalo. So bakhipha statement eside nje bekhuluma ngalokho khona besebenza lokho yini. Into evele ngimangazi ukuthi khona ngisho ama-video abantu bakithi kuyibona njengoba bengichazile ukuthi khona amaphoyisa abathatha bona labantu bokufika bababonayo emgaqeni on the side bedayisa benganawo amaphepha bebayise emaphoyiseni khona lapho. Bethi amaphoyisa nangomuntu akanawo amaphepha okuba la eSouth Africa bese becela amaphoyisa ukuthi kube wona oqhuba nomsebenzi. Angazi ke noma mhlambe abantu abareportayo mase be-reportela abaphathi babo abakusho yini lokho okuyinto edabukisayo kakhulu ngoba phela amaphoyisa suke sekhona kuyona yonke lento iyona into engimangazayo ukuthi mebecomplaina ngokuthi khona udlame basho kanjani ngoba phela kusho ukuthi abantu babo bangawenzi umsebenzi if khona izinto abayibona ukuthi abantu ababoshwa bangabe bala ezweni ngokungemthetho kusho ukuthi bona phela amaphoyisa angawenzi umsebenzi angazi noma ngiyayenza yini isent lapho ukuthi kube siyahambela nje sodwa wekho amaphoyisa ngabe ngiya-understand ukuthi uthiwa thina sihlupha abantu kwenzeka ukuthi amaphoyisa suke sekhona nje lapho mangabe khona into kanjalo akuwona yini amaphoyisa aqala azokwazi ukuthi anqande into kanjalo. Okay, no ngicabanga ukuthi kuyawenza umqondo. So ake sibelelana ke lokho ekuvalweni kwezitolo ngoba esikuthola ukuthi kwangathi mhlawumbe uzoqinisekisa uma kuyiqiniso noma kungelona iqiniso lokho ukuthi kukhona nomkhankaso ngase isikhathi esifanayo ukuthi abayivali itolo laba bangekho la eNingizimu Afrika ngokusemthethweni ukuze zithathwe abala eNingizimu Afrika. Kukhona iqiniso kuleza inkulumo? Thina sinaso isifiso vele ngoba into besibuzile sike sacela umasipala ezikhathini eziningi njengoba sibhikisha nje masinamamashi sihambisa ama-memorandum sithi sifuna ukwazi ukuthi lezi zitolo la namabhilidi bawathola kanjani abantu bokufika. So ingakho kube sithi namanje sisaqhubeka siyabuza ukuthi njengomasipala weTheku sicela nje ukuthi basiphe impendulo zokuthi ngoba imithetho phela ukuthi abantu bokufika bakwazi ukungena endaweni baqale berana amabhizinisi ikhona siyayazi siyibona akulula njengoba behlale benza ubona ingakho ezitolo eziningi zabo zithatha imali abayithatha amakhadi nani ngoba ngisho ukubhenka ababhenki emabhenki abanye babo babhenka nje khona la ngaphansi kombhede
shothi mhlawumbe babona upresident baba inspired nabo. Manje thina siyakwazi ukuthi sibuze imibuzo ukuthi ngampela kwenzeka kanjani lokho uma kukhona umthetho la eSouth Africa. Lento yomthetho I think ingakho abantu base-South Africa ubone ngathi balahlekelwe ithemba kuhulumeni, ngoba awukwazi ukuthi mawubuka or ukhuluma ngomthetho wena ubheke ugxile futhi kwi-angle eyodwa ukuthi abantu base-South Africa benze njani. Laba bokufika bona bayazenzela la emadrobheni, badayisa ngisho idakamizwa emini kabar, kuningi nje sakubona kwenzeka, kodwa akaze kube khona umkhankaso esiwubonayo njengalowo khona ukuthi njalo thina siba abantu ababi. Cha, akaze nje kube khona umkhankaso esiwubonayo ukuthi cha ngempela lo ubhekise kubantu bokufika ukuthi nabo njengoba bela bephula imithetho yezwe, benza ubugebengu, benza zonke lezi zinto, akuqondiswe kubone. Iyona ke nje into ebuhlungu ngakho konke ukuthi thina ngaba siyenzi kwakuyenza lento esenzayo. Thina sikwazi ukuthi sifuna ukuthi kulunge la ezweni. Lokho futhi sikwenza ufuna ukwenza sibambisene nawo amaphoyisa, ngoba siyazi ukuthi amaphoyisa sibona abantu ofanele ngabe bayawenza lo msebenzi. Kodwa ke if kuwukuthi sibona ngathi amaphoyisa nabo masikhuluma ngalabantu bokufika, abantu bokufika basitshele ebusweni ukuthi ngeke basenze lutho labo, thina siyabakhokhela vele, ibona bafike bezolanda amantshontsho lana. Siphinde futhi sibabona abanye babo bengena kuzona futhi lezi zitolo bezoyilanda imali befuna ukukhokhelwa kanjalo. Sizothemba bani-ke thina? Ubani fanele simthembe kanti ukuthi lo msebenzi esiwudingayo uzowenzeka, ukuthi abantu bokufika bahloniphe izwe lethu, bayiphathise njengey'vakashi, bangadeleli, bangahlukumezi, bangenzi futhi nobugebengu. Okay, yiphi incazelo enitholayo-ke uma ngabe nibuza ngama-bylaws, nibuza ngamabhilidi nangawo amabhizinisi kakhulukazi iy'tolo ukuthi bayithola kanjani laba bokufika? Asikaze siyithole impendulo, basicela ngamabantu laba ukubona ama-owner amabhilidi ukuthi kahle kahle ibona abafanele barentise kubantu bokufika. Kodwa phela ngithi ukudayisa akugcini ngokuthi urente ibhilidi, kukhona nemithetho kumele ingamele ukuthi wena njengomuntu osomabhizinisi, i-business license ithola kanjani. Siyazi ukuthi khona ngisho SARS ekumele ngabe bayayenza leyo compliance. Phela lokho-ke into esiyitholile sike sathuma oyedwa wabo kobhuti ukuthi azame ukuyithola indawo. Into esesithola-ke ukuthi sebevalelana ngaphandle labantu bokufika, sebevulelana bona bodwa ukuthi kube yibona bathola indawo, bese abantu bala eSouth Africa bebavalela ngaphandle. And into abayenzayo layo eyaziwayo ngoba bona bayakhokha, bayabribe ey'ntweni ey'ningi. And siyabona ukuthi masingahlala phansi siqhubeke sisedelele lesimo ukuthi sibe kanje angeke kuze kulunge. Thina siyathanda ukusebenzisana nohulumeni ukuthi sisilungise lesimo, kodwa asifuni ukuthi sibe abantu abangazi ukuthi sizoya kephi, ngoba moya kuhulumeni labantu bathatha kubona futhi ama-license bona babanikayo, bayakhokha, bayabribe. Moya amaphoyiseni nabo futhi bakhala ngokuthi hayi amaphoyisa abantu bethu sizobabribe. Ngobani kanti thina njengabantu base-South Africa kufanele basikhulumele, basimele kule nkinga esibhekane nayo abantu bokufika singabazi abagcwele lapha ezweni. Awukhulume nathi ngokugxekwa enikutholile kakhulukazi kwikhansela le-DA uSharmaine Susheka, uyawugxeka lo mkhankaso eniwuqhubayo kakhulukazi enkabeni edolobha iTheku. Siyaqonda mangoba suthi akulona iTheku kuphela, ngoba naseMaritzburg mangaphazami nizodlulela naseGauteng kwi-CBD yakhona. Kodwa kamuva nje nithola ukugxekwa okuvela kwi-DA ngawo lo mkhankaso. Ngicabanga ukuthi uyibonile le media statement abayithumelile. Nithi niphendula nithini kulokho kugxekwa enikuthola? Hayi, ukubheka abanga ukuthi sekuyinto esesijwayele kakhulukazi osopolitika abathize abasuka kwezinye inhlangano nabanye-ke okuyibona ababenefithayo kuzo nazonke lezi zinto ezenzakalayo ey'mosha izwe lethu. Kodwa-ke kwe-DA sike sabuza sathi thina sicela ukubuza uma ngabe kuwukuthi njenge-DA bakhaliswa ukuthi thina siklina iTheku, sifuna iTheku libe lihle futhi silwa nobugebengu, yini ebaphatha kabi bona lapho? Because azange beze becacise. Yabo into evele yenziwa abantu abathile bavele begijimela ukusebenzisa la magama afana njengo-xenophobia, noma bephuthuma ukuthi nje hayi kunama-vigilante, hayi abantu abane-violence, ababesabheka yonke into eyenzakalayo ukuthi iyini, yenzakala kanjani, kanjalo. And siyithola sikulesimo lesi sikusona ngoba abantu base-South Africa esikhathini esiningi babona beyabantu okufanele bayidefend. So kufanele bayidefend, bazowenza njani ngoba kancane abantu bangaphandle bayasidelela,
abantu bala eSouth Africa abasihloniphi bafuna ukulela bona labantu abokufika abanganawo amaphepha kuningi okubo kwenzakala angicabanga ukuthi njengoba siqale lento ingoba abantu bokufika mhlawumbe bawu5 or 6 or 7 inkinga esinayo ukuthi sebeba millions and millions abantu bokufika abanganawo amaphepha bala eSouth Africa abanye babuye bangakuboni ngisho nobungozi balokho ukuthi umuntu ongamazi menze ubugebengu la uzomthathaphi uzomtholaphi phela lokho nalaba sithathe ngalaba nje bathi abantu ayinomona abantu bayidayisela emgwaqeni obadayisa ezitolo kodwa ekugcineni kosuku ngenkathi bebeka leyo asithi nomama bawu5 base South Africa badayisa utamatisi kuqhamuka bawu8 basemazweni angaphandle ngenkathi laba bangasemazweni bangaphandle befika labantu bala eSouth Africa bayancithela amathuba ukuthi benze profit ekufanele ngabayenza iy'tolo kufanele ngabe ziyavula zibenefit abantu bokufika kugcine ngasabenefit abantu abala eSouth Africa thina sekugcwele bona futhi abantu bokufika bayaqashana futhi bebodwa abantu base-South Africa kuthiwa bahleli kodwa emakhaya abanayo imisebenzi kuningi okuyinkinga esikubonayo ngoba njengoba ubona nje befika endaweni bafuna ukukhipha abantu base-South Africa kusale bona bodwa asikwazi ukuyivumela leyo nto ngoba nedolobha lethu sesiyabona sekhishwe thina manje sekusele bona udlame-ke liqala kanjalo ekuthenini bona badinwa baxasuka ukuthi babone ngazuthi sebeyakhishwa edolobheni bafuna ukudayisa bona akekho futhi obanqabelile bathi bahlangana bayiquqaba bafika bazobhonya abantu bala eSouth Africa uTheresa nje omunye wabulivulile nayicala eselele phansi bemkhahlela udlame-ke lisuka lapho ngoba-ke ibona basukela umuntu eklina emgwaqeni bethi sebekhathele bona ile clean up ngoba iyabalimaza bona bazele ukuzophanta la bezodayisa asinankinga thina nokuphanta nokudayisa kodwa yonke into esicelayo sithi njengoba be-highlight umthetho amaphoyisa ethi yonke into ayenziwe ngomthetho kuhluka kanjani pho ukuthi nathi sicele lokho ukuthi mawula eSouth Africa iba seSouth Africa ngokusemthethweni mawurun ibhizinisi ngokusemthethweni ngoba siyazi ukuthi ibhizinisi fanele li-contribute emnothweni wala eSouth Africa ukhokhe intela ube umuntu ocomplyayo nemithetho ukuthi uqasha abantu base-South Africa ngakhona ngeke uzumholela u5 nofana ngabe uhola u20 izona izinto esiyilwelayo lezo ukuthi abanye abantu abayiboni babone ngazi thina sabantu nje abafuna ukuzoba nodlame sishaya abantu bokufika kanti lutho ayikho into kanjalo asibona labo bantu abazama ukuthenza sona siyayazi power yemedia ukuthi mangabe senithatha abantu kwimedia nabenza abantu abangayibona suddenly abasasiboni ngeso elihle lemsebenzi emihle ezizamela ukuyenza abantu base-South Africa sebesibona njengezitha nabantu abangacabangi before benza izinto. Okay, so lolu daba seluzela khulunywa ngiyazi ukuthi sengingabona ama-video kwi-social network kwi-social media okusempeleni bekhuluma laba bokufika ukuthi abantu abanjengani Operation Dudula March and March njalo banenzondo ebhekiswe kuma-African ama-African mangisho njalo so niphendula nthini kulokho ngoba banalo muzwa lokuthi akhona amashayina okungenzeka ukuthi ala eNingizimu Afrika ngokungemthetho kodwa bathi nibhekise kakhulu kwabavela emazweni angomakhelwane kakhulukazi abama-African. Singasho thina ukuthi ayikho into kanjalo lento ngiye ngichaze ngokuthi uyazi ukuthi mebethi asifuna belungu okuyibona abantu abangaphandle abanganawo amaphepha basuke sebelindele ukuthi sizobathathaphi ngoba phela thina sidila nalento engaphambi kwethu makukhulunywa nge-CBD isenta yedolobha kukhulunywa ngendawo ehlala khona abantu abamnyama okuyibona abantu abamnyama abadinga imisebenzi okuyibona abantu abamnyama abafanele bavuke ekuseni beyothola izinto abazozenza leyo ndawo ngeke ufice kuthiwa kugcwele abelungu bangaphandle abanganawo amaphepha abangekho documented uzofica bona abantu abamnyama yabo amashayina siyawafica futhi nakhona amapakistani siyawafica futhi nakhona kodwa ngoba abantu bafuna ukuyipenda isithombe salento eyenzakalayo fanele njalo kube ngazi ukuthi thina siyazi into esenzayo noma sabantu abacwasayo bazama khona ukuphusha leyo agenda lapho amapakistani angazi mangaki siwaficile angazi mangaki abantu abamashayina siwaficile kodwa namhlanje sekuwukuthi thina cha sibheke abantu bomdabu wase-Afrika ongelona iqiniso asibhekile thina ukuthi ngobani sizobafica ngokwebala sibheke ukuthi ubani ophethe iphepha lokuba la
ubani ongaliphethe iphepha lokuba la, and nalokho sikwenza mawukhona amaphoyisa kuphela. Okay. Ake sidlulele la ekuthenini ke okay kuningana kubhekwe phambili sizwile nano Premier ukuthi kunomkhankaso nanomhlangano ehlelwayo ukuzama ukulungisa lesi simo. Sike sakhuluma neAfrica Diaspora kulona lolu hlelo. Yathi ezinye zeinkinga njengoba bethutheleka la eNingizimu Afrika zidalwe iyona eNingizimu Afrika kumazwe angazi ngoba ba sovereign state mangasho njalo ikakhulukazi iZimbabwe. So angazi noma kuyayenza in sense kodwa bathi ezinye zeinkinga eNingizimu Afrika kumele ithathe accountability ngazo ngoba zidalwa iyona eNingizimu Afrika. Uma isho njalo idiaspora nithi niyakuvuma lokho? Mina ngakusho nje ukuthi umuntu edale yonke lento uhulumeni wethu, ngoba uhulumeni wethu awukwazi ukudistinguisha between into efaka izwe lakho enguphekeni nokusiza umakhelwane. Uma usiza umakhelwane ngamsiza esezweni lakhe. Akusho ukuthi wena zonke inkinga zamakhelwane akho kufanele uthathe uzoyibeka la kwakho ukuze ingane zakho nazo zidle kanye nomakhelwane zithi mayifuna umsebenzi ithathwe ingane zakamakhelwane kanjalo kanjalo. Uhulumeni wethu uyena ohlulekile ukujwayeza abantu ukuthi lento yokuba i-sovereign state ichaza ukuthini. Njenge-South Africa akekho umuntu esimkweletayo ukuthi ngabe ukuthi azohlala eSouth Africa. Amaphepha ala eSouth Africa wahlonishwa, ubone nje amanye ama-passports ethu aseluze ivalue ngoba kufika abantu besuke kwezweni labo bezela bezolanda nje iphepha la eSouth Africa. Mase belilandile iphepha la eSouth Africa umuntu bese ufuna ukuhamba ephesheya eyophila impilo afuna ukuyiphila. Kodwa mayifika phesheya wazi ukuthi umuntu wala eSouth Africa. iSouth Africa ayihloniphi yona njengezwe ngenxa yosopolitiki bethu abangayihloniphi bona. Ababona ukuthi ngoba nakho mhlambe badlule emzimeni bafuna ukuthi bona amanye amazwe ase-Afrika bangakwazi ukuthi abaholi bakhona babe accountable for izinto abazenza kubantu babo. iZimbabwe yacollapse ngo-2008 khathi kukhona umnotho ucollapse. Emva kwalokho abantu bakhona babeyingenela nje la eSouth Africa kanti kwese kuzoba khona nane-World Cup ngo-2010. Iningi labo lafika ngaleso sikhathi kanti sebekujwayele ngale ndlela yokuthi ngisho batshela ukuthi abagoduke babone ngazuthi bona bayakweletwa ukuba la bayakweletwa amaphepha ala eSouth Africa. Kanti angi-understand lento ngoba phela umakhelwane umuntu fanele aqhubeka abe umakhelwane. Akusho ukuthi mangifuna ukusiza umakhelwane ngoshukela fanele ngithi ushukela akazowudla la endlini. No, ngizomthatha ushukela ngimnike ekhona kwakhe ukuze udle kahle nomndeni wakhe nami ngiqhubeke nginakekela abantwana bami. Sina uhulumeni wethu sila abantwana abanganakiwe efanele njalo mawukuthi bakhona into ebaphethe kabi abafuna ukukhuluma ngayo obafuna ukisho uvele kuthiwa hayi ingane zamakhelwane ziyahlupheka musa ukudla kakhulu ingane zamakhelwane ziyahlupheka phuma wena emsebenzini kusebenze zona. Okuyinto engicabanga ukuthi kudala intukuthelo kakhulu ebantwini bazibone ngazuthi abahlonishwa nanokuthi ababona abantu ababalekile ezweni labo kanti thina asinalo elinye ilizwe. Ngilokhu ngisho asinalo elinye ilizwe lona lizwe leli esinalo and masuka kuleli lizwe sizoyapi bona at least banayo option yokuthi izinto mhla zabheda la eSouth Africa uzababhedela umuntu aphindela goduka aphindele kubo. Thina sinayo le option, ingane zethu azinayo le option yokuthi zizoba nelinye ilizwe la lizizwe la khona mangabe izinto engasalungi ngoba namazwe na wonke ngamazwe ngaphandle ayavala manje indawo zawo ukuthi kungangeneki kalula ngoba bayabona ukuthi lento immigration iya ngokuyanda ibe inkinga. So ngicela nje ukuthi ngikhumbuze uhulumeni wethu ukuthi khathi isikhathi amapeni besibiza bekhankasa bethi siyovota basesebengasho ukuthi azivotele thina ukuthi bazobasevisa kanjani abantu baseZimbabwe. Basuke sebevotela sengenzi i-example ngabantu baseZimbabwe ngisho ukuthi bona bodwa. But if masivota suke sesingasho ukuthi abantu baseZimbabwe ngoba sivota nje senzele ukuthi impilo yabo ibe ngcono mina siqhubeke siphile ngo-350. Cha, asivoteli lokho, sivotela ukuthi njenge-sovereign state la eSouth Africa konke okula eSouth Africa kumele kuqale kuthina bantu base-South Africa. Ake ngenza nje mangobe sangivele ngihlanganise le okay ngokwestatement samaphoyisa la eKZN bathi bafuna umhlangano nani ophuthumayo ukuzama ukuthi mhlambe kuyiwa kanjani phambili nanokuthi udaba nekhalo eninazo singathwa kanjani. One nizoba ingxenye lomhlangano nimeselithini bengxenye lomhlangano nanokuthi mhlawumbe awusazisela ngoba kukhona esikutholayo la ukuthi senivule idatabase ukuthi abantu
abantu sebengabhalisa kunina abafisa ukuthi babambe iqhaza emabhizinisini kakhulukazi enkabeni edolobha iTheku. Mangobese sorry. Thina besicelile kahle ukuthi sicela no mayor weTheku ake ahambe nathi nje phansi njengabantu bala eSouth Africa ayozibonela yena lesimo esikhuluma ngaso ngoba phela siyabona ukuthi kulula ukuthi sibukeke njengabantu mhlawumbe abathanda ukukhuluma noma abafuna ukulwa kanti inhloso yethu akubona ukulwa, inhloso yethu ukulungisa. Ingakho thina sihlezi sina meeting ikhambisa ama-memorandum kanjalo ngoba sifuna khona ukuthi nabo labantu basema-office abathatha iy'nqumo kanjalo bayibone lento esikhuluma ngayo. So ilento besiyicelile kakhulukazi makumayelana nalokho. Masikhuluma ngale ndaba yomhlangano no-General uMkhwanazi, ngingasho ukuthi kukaningi thina sicela lo mhlangano kukaningi. And into engiphatha kabi kakhulu-ke namhlanje ileyo ukuthi amaphoyisa azasithumelela ngisho incwadi ebonga ukuthi siyabasiza ekulweni nobugebengu ngoba yazi thina ukuthi thina masithole information sayidlulisa emaphoyiseni akubona abantu esingaze sithi mhlawumbe asisebenzisani nabo. So angikwazi ukuthi kube ngazi ukuthi mhlawumbe mase kuvela abantu abathize abaney'nsolo ey'thize noma sekungazi ukuthi labo bantu kunezinto ey'thize ababona ukuthi kufanele basiblemele zona sekufanele sibe abantu ababi kanti cha akukhona lokho. Thina siyasebenzisana namaphoyisa njengoba ngisho nje bayazi nabo makhona izinto esingayiboni kahle ey'tolo ey'thize kanjani khona nje amaPakistan athize ahlezi evele emaphepheni every now and then ukuthi abambe iy'ngane ey'ncane ngendlela engekho right. Sakuripotha konke lokho, sakuripotha futhi ney'ndawo esibonayo ukuthi ngazi sizona abayisebenzisayo ukuthi baphushe idakamizwa kwesinye isikhathi singayitholi ukugculiseka ngoba phela siyazi ukuthi abanye amaphoyisa njengoba besengishilo hhayi wonke amaphoyisa, amanye amaphoyisa asebenza nabo labantu. So kusiphatha kabi lokho ukuthi kube ngazuthi mhlawumbe thina sabantu abangabambisene namaphoyisa abazenzela nje into yabo bodwa, kusiphatha kabi lokho. Okay, asijule kule ye-database yalabo abasilalele njengamanje enibamemayo ukuthi uma befisa ukuthi babe ingxenye yokubamba iqhaza emnothweni wedolobha angazi kuzokwenzeka kanjani kodwa mhlawumbe sichazele kafeshane nje ngoba isikhathi sihambe kakhulu. Sasicelile nje ukuthi mhlawumbe mebe khona abantu abanaso lesi sifiso sokuthi babe ingxenye yomnotho alive eSouth Africa. Kuba abantu abasithintayo ngoba siyafisa impela ukuthi sibabone labantu base-South Africa sikhulume nabo kanjalo basithole inambeni yethu ethi 069-489-1903 069-489-1903 yilapho-ke sifisa khona ukuthi basithinte khona. Kwalokho sizobe sikhona nalaphayana eGoli nasePitoli siqhubeka futhi wona lo mkhankaso ukuthi sicele uhulumeni njengoba sihlale siwuncenga nje ukuthi nathi usinake. Sizobe sise-Union Building, sisuke e-Union Building sobe sikhona futhi nase-legislature aseGoli. So-Union Building zisePitoli ngomhla 28 kanti-ke e-legislature kuzobe kulaphayana eGoli. Umuntu mefuna nje imininingwane angasi-check-a lapho kwi-page lethi March and March yila bazothola khona ukuthi mhlawumbe mebefisa nabo ukuthi babe ingxenye yalabantu abala eMzantsi Afrika bazwakalisa ungajabuli kwabo basijoyine. Singajabula kakhulu uma ngasingathola ukuthi abaningi abantu basela eMzantsi Afrika nabo bayasondela ukuze sikwazi ukuthi silwe nalesihlava esizokuhlala nabantu abasilimazayo balimaza umnotho wethu iy'ngane zethu nekusasa lalelizwe kodwa bebonakale ngazi sibona nje bayingelosi thina abantu ababi mhlawumbe nabo bazwakalise ungaphathi